to secure my property. Andu ethĩ arĩa mararĩkirie mathomo mao ma cukuru cia secondary nĩ morĩte kũhĩmbĩria mathomo ma kĩũbundi na gwĩtĩkĩra kũthi thĩinĩ wa cukuru cia kĩũbundi. Kũringana na aria arĩa mekwaragia na andu ethĩ kuma wondi ya Ganga gĩcigo kĩa mbunge kĩa Mara kaunti ya Tharaka Nithi nĩ atĩ kũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya andu ethĩ kwĩgwatĩra mawĩra marĩkia kũgĩa na ũũgĩ wa kothi icio. Mtu athoma tuĩka arutha plumbing agaruta wĩra bwa direct akiona mbeca arutha wĩra bwa masonry na carpentry na wĩra bwa saloon na mara mangi akathoma direct na arĩkia gũthoma akina gwata mawĩra maya no yandike initially na kaombono ku create job opportunity ke youth barabange na utu akinyile Kenya gutena maobisi mengi magwikala riwo kethira muntu athomete na tena guntu wa kuthie ukathoma gacoka muciini na thainwa ciali mendetie maybe ng'ombe mendia mugunda kenda makuthomithia rero nkenda ku encourage muntu ule kwenda ku join technical college ku course mbega kulutha tenu wethagira mubundi alithomo antu kwa kalepa shiringi magana mana na shiringi 1,000 na wĩra nĩ mawĩra magaga. Ona thengia gũkorwo thirikari ĩkoragwo ĩrĩvĩrĩte arutwo marĩvi ma mathomo macio, Akenya matikoretwo magĩkĩra na ũritũ mũnene mathomo macio, aciari nao makĩũrwo kũnyita mbaru ciana ciao mathomo rĩ ma kĩũbundi. Nĩ ana banini sana baomba gũtonyagĩria TVET institutions kũthoma. Kwoguo nĩ kuonania batena knowledge, batari bakũthoma kũgwata kũmenya that gũtonya TVET nĩ ũndũ ũthũ na nibu tweja kubera omunde ati gutonya cukuru ni onto botho tulira jari betu baraba emeje bajukiriria monto motivate na urito muno nonto gunike kithomo kirega mo gutethia ana betu na especially jari ba na baratura na bontu kyomde nto bakaburetera information twebolo mabo mejukie positively bomba ko encourage ana bomba ko baya support wa uguo andu ethĩ na makĩria arĩa matanagia na munyaka wa kũgĩa grade cia kumatwara thĩinĩ wa university nĩ matarĩtwo matigetonye mũtegore wa wĩkinaĩ kuona mĩeke ĩrĩa mavetwo thĩinĩ wa mũbango wa mathomo macio nĩ ũkũmavotithia kũgĩa na mbeca mĩvukori. Kagita karĩa tũkerwo twĩna ana baingĩ batonyete cukuru iu tukamba kũrigĩrĩria maũndũ maingi maria ayuthi betu kana antu bara baadhi bamba gutirimana namo maundu ta kunywa dawa cia kulevya kana kwithagwa bena ma untu matimega nontu bakwaga maingi na wĩra kuruta bekarite ndio ugu bakero bena daji ya kubanga mauntu maria matimega mwana tena cost tuko mbuga gotebu amba kweguna nontu to biashara turamba kurutha kana ngugi turamba kurutha toimwa tubeca tunini na tubeca tutu tumba kumutethia ona keja kugurana kana kugurwa atithiro na uwezo bunene tari na cost ya kurutha. Vando Rivainoro TV kuma kaunti ya Tharaka Nithi mbeta kwa Peter Mongai.